ویلکم بیک. مونږ رالو د مینه پاستا دا خو ډېر زبردست روان دي ځکه چې څنګه چې سوالونه جوابونه روان دي زه حیران شوی یم چې زما هم خبر یو خو کافي شیزونه پکې راووته. anyway next دا راوچو نو مطلب دا next segment طرف ته ځو. پای کې دی ټانګ ټویسټر. په دې کې به تاسو ته څه ټنګ ټویسټر ها ټانګ ټویسټر به تاسو کوي. ها خزی کې پہلے بتاتے ہوئے ما چې خطر کان تکړه ترکان پنځه ځله بوای. تکړه ترکان خطر کان 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 بس وشو بس دې ځه Como nos luz, اتی وای ځه زیو دی وای. خدا خو دی په ولا خپل وای. ځه نه بس مال د کادونه راکړی دي اوس صبر کړه خپل تناسم کنده به می کړو خدا ها سوال جواب خو نه دی خوې کنه زه نو مانا مې لیک دا بیا آسان دي. ها کچا پپیتا پکا پپیتا زبر راوي. Cacha papita, pacca papita, cacha papita, pacca papita, cacha papita, pacca papita, cacha papita, pacca papita, cacha papita, pacca papita. देखो वे घटना زه اوس ته ها پشین اسمان کې شین واشنګ ماشین پروت دی. Pashin chaman ki shin washing machine prote pashin. ما ګینس ها Ay pashin ماشین چمن کې سین واشنګ ماشین پروت ماشین چمن کې ماشین واشنګ ماشین لا همارم پته راځي Pashin ډېره chaman ki ټکړې. shin washing machine prote ما da. خو هغه ما مخکې دا کړو او را ټکړې خو ته یو زړه تو وای کنه یو ځل پشین چمن کې شین واشنګ ماشین The پروت دی. pashin asman. پشین چمن کې سین واشنګ ماشین پروت پشین چمن کې سین واشنګ ماشین These are some now these are the bema. سین واشنګ ماشین نه پروت نه صحیح وي. پشین چمن کې سین واشنګ Slow mana. ماشین ټیک شو خدا Slow ki wai. دا یو دی دا بدوانه تاسو کوي یوزه Da. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां सिकड़ियां. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां जा दे दी शाबाश. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां खड़कने से खड़कने से खड़कती बस, हैं ना बदी ते खिला ला- दे के जमाना तो ये सोलो में तो दा ख्याल हमने रख ना दा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां बदा से निकल बदे ठीक दा हटाई शो खड़क सिंह दा से زي ना ना وشو کنه دا خو دې بڑی کې بڑی سایډ خو باندې دوا تاسو ګټه او دوا دا به برابر کو ها اوس نیکسټ دی اسی وګټل د پوینټ ورکړي دوا تاسو ټیک کړو دی یو वालिशन मशीन माटी को हम आगे जोर सरे माटी को खड़क सिंह माटी को ना खड़क सिंह کې نن خطه ना नो तो या ये दर- सोलो ما फसलो में कना ضرور. साथ ही तरीके ख्याल ना इंसाफ को कना तो खड़क सिंह ये सोलो में कना خزه بل طرف